Right, ngabe kusho ukuthini kuvela igama lika Mr Cyril Ramaphosa kuMadlanga Commission? Okay, asiyiphuthumise kanje. Niyambona lo nominister wamaphoyisa utshele lo oku-National Commissioner ukuthi akade isibande i-Political Killing Task Team yase KZN eholwa ubani? uNhlanhla Mkhwanazi. Remember ukuthi the same Killing Task Team yayinconywe upresident ukuthi isebenze kahle, right? So now lo uthi akayidisbande lo ekuphi eselivini okwenza ukuthi kwakona nje lokho kube suspicious ukuthi why umesese u-National Commission meseselivini phuthunyiswe ukuthi akadisbande leli thimba leli. It's because wayazi ukuthi ngoba eselivini asizame ukuthi siphuthume masinjane, ngisebenzise abani, ngisebenzise uSibiya because uSibiya udlalela iqembu engilidlalelayo. Okay, ahluleni-ke lapho. Fast forward, lo uma esethola ukuthi uminister uyampressurize ukuthi akadisbande, usethi no, ubani umuntu engizokhuluma naye? Wathi angikhulume nomuntu okuyena because ama-politicians phela umchunu ureporta kubani? Ureporta ku-president, right? Usethi uyazi vele upresident wayelincomile kwayena leli thimba leli. Usethi ayi Mr President, nakho ngithola ipressure lana kumchunu ukuthi angidisbande ngapha. Usethi upresident okay, asiyibeke lapho-ke kweMadlanga Commission. Ake size lapha-ke ngokwami-ke manje, asize lapha kumina-ke manje ngokwami. Why etholanga i-response e-positive u-National Commission? It's because ubuzile ngokwami ukubheka nje ukuthi okay, shuthi wambuza umchunu ukuthi mchunu kwenzakalani manje, wasuthi akudisbandwe laba bantu manje. Why? Useyamtshela ukuthi lalela-ke ngikuhlebele phela laba bantu wena ngoba uyitshela ukuthi balapha ne-KZN abasekho i-KZN, sebesukile sebephenya thina-ke manje, sebengene ngala kwe-GCI. Uyayibona nto leyo, sebephenya i-corruption yama-politicians. Okusho ukuthi phela no-president is a politician. Siyazi phela ukuthi izinto esike siyikhulume ngo-president wethu esimthandayo njengey'mali, kosofa, kuphi. Uyabona? So now laba bantu laba sebephenya thina-ke manje, sebesukile-ke phela manje emsebenzini ekade sibancomela wona, sebekuthina manje. Senze njani? Siyabadisbanda mfowethu. Athi hayi bona ndoda uthi wenze njani? Yebo, wazithulela. Alright, phela angithi siyazi ukuthi uma ubheka enye into enga-implicate upresident ukuthi umshana okubani, okundodana kamfowabo kamakoti kaRamaphosa wokuqala. Siyathola ukuthi engathi uyathinteka ey'ntweni ezifana ne-corruption laphana kumathenda eJohannesburg, ey'bhedlela like koThembisa. Angithi yayibona nto leyo. So okungenzeka ukuthi njengoba kuzizinto ey'kanjalo, ngenzeka sibheke amanye sithole ezinye izinto ukuthi wena-ke ndoda mshana kapresident, lamathenda uwathola kanjani? Njengoba nje wena sowulaphana usuwisikhulu laphana, usukwazi ukukhuluma indaba zokuthi ubani afana kathenda, ubani afana angayitholi ithenda, zonke lezo zinto wanikwa ubani lawo mandla? Because phela uma ubheka ukuthi obani asebenza nabo vele laba bantu laba